GT Production Channel thlir tu te chibai le vekule tuntuma po hian China rama thil thlengrap thlak tak chungchang te US le EU ramten Myanmar chungchanga thu chu an nei tele khovel dang chanchin then khat te kan tar lang le don ani Canada Parliament House of Commons chuan China in Uyghur minority te ayan dan chu suat rem tumna genocide ti in apuanga Parliament a motion putlu hi 2660 laya thom ni in opposition party tin te baka Rural Lai Liberal Party member tin ten an thlop vekani Prime Minister Justice Studio le a cabinet member tin deuh tho te chuan vote an thlak lo thunga ti hian Canada chu US ne na China in Uyghur te laka chet lakna akalpui genocide tia puangram pani na anita ni hei mai baka hian lome karti chuan China in genocide akalpui zui zelani chuan kumsang ni somni pani Winter Olympic chu Beijing atanga mundanga son turin International Olympic Committee ne na thlen ni se antibokani Canada Prime Minister Trudeau chuan Uyghur te laka China chet lak dan chu genocide ti ema soi chu la re thungin tuthluk na siam ani main enfia chen zual adu thu asoi thungani Parliament a vote lakna hian thu di cabinet member pakhat Foreign Affairs Minister Mark Garney chau ain lana House of Commons a thu soina aneya Garney chuan Canada sarkar ayo in vote lakna afilim thu asoyani vote lakna ni main opposition leader Erin O'Toole chuan human right le human right zaum na hum him nan economic lama chan na omdon ma se kan ding tlat don ti au chu apui na ti in asoyani tunaya BBC World News po Uyghur te re-education ke ma pong sual le in ngai sakna a thlen thu a report awanga China in a khap chungchanga O'Toole chuan chu di hena China laka khau turin lekha alo thon to ngeng he ani emotion wang hian Canada le China in kar chesa chu a chia zual pha ngei tura ngai ni in Canada a China ambassador Kong Piu chuan Canadian president hena China ram chung in rel bol na in rol tumna ti na soya heng motion kalpui te hi kan do tlata a chan chu thudik om lo wangani jinjianga genocide kai noi engma om lo ti in asoyani right groups te chuan China chuan Uyghur makta doi chuang te chu jinjianga re-education kem ti in a khung khom thu an soya Uyghur khung khom te hi na tholui tir ni in BBC chuan atar lang bok US Secretary of State Antony Blinken le athak tak Mike Pompeo te point China ni Uyghur Muslim telaka policy akalpui chu genocide tling ti in an lo soi to bokani European Union Minister Thukhom chuan Myanmar sipai tena mi puithlan sarkar paithla sarkar na an chana wangin shek anrem ti tak thu an soya sipai telaka le sarkar paithla ka innam noi te chunga shek na kalpui ngei kanrem ti ani ti in Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan asoya kan development system atanga government reform program kalpui tina sumlama puina kan kalpui te chu ti top ngal vekani ti in asoi bokani heti lai hian US point Myanmar sipai ho tu pani te ashek bel le zui boka US chuan Myanmar State Administrative Council General Mang ko Air Force Chief le Lieutenant General Momin tun te chu ashek thar te anni tharum thona kalpuya mi puite du dan rabe tumte laka dim doi na kan nei don lo Burma mi puite kan thlop na kan thla thlam don lo ti in Secretary of State Antony Blinken chuan asoya Myanmar tilovin amhing masa Burma ti in asoi nge yani Police le sipai te chu lungoi lo telaka tharum mang lo turin kan nge na tuna man te po chu azalen vek tur le journalist le activist te hawlova mi puithlan sarkar tungding le turin kan nge na ni ti in asoi bok Coronavirus rileng tuar na ber United States a chuan mi noi nga zetin an thi puita President Joe Biden chuan hetiang zat akwale tuite thi anom thlin hian thu cha soin rampuma hetiang thil nun rong lutuk hi kan pom theilo he kan lungai na hian engma shelovin minom tirani atiani President le Vice President le an ko puite ve chuan White House tuala bati chi in hriat rengna hun man na ngoi rengin an dingani US a hian shikai hi mi maktadoi somni le pariat point pakhat anom toa khovela kai tamna ber ram anni
voin hian American zongjong te chu kan sun tak te share reng na hun mang turin ka nge na kan mi chan le min liam san tu te hi shereng angu tin President Biden hian American te chu tangruala COVID-19 do turin asom bokani President hian sarkar lai puimhuna nampuan zarin zar te chu ninga chung angul chan vea zar turin thupek achua boka White House atanga ram mi puiten he na thu cha asoya COVID-19 awanga American thi chu Indo pui pakhat na le pani na le Vietnam mora thi te bel kho main an tam jok ti soin bul atanani voin hian hun duam lo tak kan thlenga mel lunglung chia thlak tak mi nuai nga le somsari pakhat zet thi na ni chu kan thleng atiani Biden a hian kumsang khajakwa somsari le pania kar che suala anupui le afanu achan le kumsang ni sompanga a athluak kan sara wanga afapa alo chan to wangin du takte chan hreom ziale natzia alo ton to dan te asoi boka President Biden a hian athak tak Donald Trump anglo takin shipui leng me khi ama chon meka anin ati ngai lowangin mai tuam le shileng adar lo nana in khwa khirna sang sang akal puyani President Tana Biden a laklu ani mani chia January ni som pakwa khan American noi li zetin shileng hi an thi puyani thotan ni thleng khan President ani atanga thlakhat or chau aliam le ti in mi noi khat dangin an thi pui le man ti na ni mi noi ngai nan thi pui ni ya hian Washington a chuan National Cathedral dar chu voi zanga khonri kania hei hi American sang khat zeltan voi khat khonri ka nga chu ta khonani John Hopkins University in achin che dan chuan US a hian COVID-19 ka hi mi makta doi somni le pariat point pakhat anom towa hei hi an mani dota shikai an tamna ber India le Brazil le ni don ani to ti nani US hian din mun duam lamero anei ve thowa mi noi khazela thisa tamlama pakwana din mun a hau ve thunga hetianga chu chuan UK le Italy a in an din mun a thajok ti nani chanchin lomom an nei zinga damdo ina da lu thar zat an hiam zela ni somli chung zet chu da lu thar hi atlem zongin akal zon to ani Institute for Health Metric and Evaluation in anchul lockdown chuan June ni khata hian American singkwa velin COVID-19 hi an thi pui bel le man don ni in asoya mei thatop lama chuan ni khata mi zanga vel zel an thi don ni in an soya hei hi tuna ni khata mi sang ni vel thi thin laka chuan niam takani in ven na dam doi pek lama po thei to pan chu azela ni khata mi makta doi khat point pasari vel hena pek man jiang ania Biden an apisa alwa tirle tatam ni khata an pe thei to ani karma salama khan US Center for Disease Control and Prevention American chuan COVID-19 awangin American te damrei zong chu kum khat velin atoi pha ni in an lo soi to a abik takin thamtlem jok ten shileng hi an tuar na sazuala an damrei zong po atoi pha na saber ni in an soi mi hang mi pa te chu damrei zong toina tamber ni in January le June sang ni som ni in kara khan kum thum lain atoi pha Hispanic mi pa te po kum ni point pali velin atoi pha bok ni in an soi thlasom pakhat te meu India le China in ramri chungchanga in hirng ho na an nei nuwa China chuan BRICS summit nei tura athleng tu tur India chu athlop ti apuanga India le ram dang te chu an tho ho na chakle zuala malak ain pe reng thu apuanga ni China President Xi Jinping chuan COVID shileng in ziom lam apanani chuan he hun hi tel ngei atum thu po apuang to ngeng he ani Chinese Foreign Ministry chuan BRICS ram in telkom tho ho na hi China chuan angai poimo emema thuk zo ka malak zel po adu tak zet ani ti an soi India in kumina BRICS summit awai hot tur hi China chuan athlopa India le BRICS nuaya ram dang om te chu kong sang sanga thokho zel turin ain peya in sum don ton na te ram in rel bol na te le mishing khosak konga in choi kana konga theitop chua anin huama India le China in tun hnaya ram ri chungchanga buaina an nein he summit hi anghong lowang an ti ani kumin February ni som pakwa khan India Foreign Minister S Jaisankar chuan New Delhi a Sushma Swaraj Bhavana BRICS sang ni som ni pakhat website alo tlang zar to ani BRICS si ram panga in telkom ni in Brazil Russia India China le South Africa anoma BRICS ti ming toy phua tu
Goldman Sachs Asset Management Chairman Jim O'Neill chuan kumsak ni som nga chuan heng ram panga in zom khom te hian sum le pa ya khovel hi an la thunun don ti in asoyani. Italian Foreign Ministry chuan thotan ni khan Democratic Republic of Congo a Italian ambassador chu helhovin an that ni in an tar langa. Italian ambassador Atanasio chuan na motor chu misual rual silai keng hovin be thutin amuna amale Italian sipai pakhat an thi UN convoy kai suainan huaya DR Congo khochak lam an pan lain misual ten an lo lam bun ta ni. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation chuan Democratic Republic of Congo a Italian ambassador Luca Antanasio le Carabinier sipai pakhat chu misual ten an thati finfia ani hi poi atitak zetani ti in thu chu an siamani. Italy Prime Minister Mario Draghi point Italian ambassador le Italian sipai Vittorio Lucavocchi te thi dan chu poi ati thule an chung te chu thinlung takin ator puyani ti asoi boka. He poi khoina hian World Food Program driver pakhat athi ba ka convoy a tel US agency mission khat an hliam bokani. World Food Program chuan ratsru khua school pakhata school feeding program noya field visit mang tura an kalain misual ten kong laka an beita thut ni in an soya. He kong hi ama chuan mun ral ti tak ni thin kha hun engemaw chen atangin veng tu om kher ngai lova kal tlang mai thei ania. Goma khopui atanga darkar ni chokal ani nge nge amai ro chu goma chuasan tu reng reng chuan UN ven himna hnuaya kalphalna an lange ngei thung tur ti ani. Tun chuma kan tarlan thei chin chu heng zong hi ani e. Ngai thatu le thlir tu zong zong te hun man nuam vekule.